mohon kathar pen pini pherangke huipen lamklar kachipipon ke damtang phaikuni ni phai ingorapli arani mohon kathar aphan hamren ward number 1 araratum PMAYU ahemso kelongun araratum along inut pen tangka suri troksi kirumutu akoi ki pipona bothak puthot pini mohon kathar pen waraphat lamklar kachipipon ke damtang phaikuni ingorapli arni keklangrok alam ki hamren municipal board arlo PMAYU ahemso kelongun beneficiary atopen kaninche ke ahok kalipusi puthot mohon kathar lapen birsing kropen lamklar chipipon thulo lepen nedike BJP claim bampu kali nedike just hamren municipal board along staff chotputa ahok pedalam the radaphan pachini ponthu non angton pen kachini ponjia phan alang nitu lamthe arjupon sina PMAYU puthap uniphan poisa kirung with proxy for lamklar angni ni fasini non media technology ni po asilalo nili phan la borsing dera ko nili phan la koina pipon la bang ke soksi ko tang ka bang ni lu long ni nili ki bang long la bang ke sri thom an chidu la sila hai bang ke ni to officially expenditure do thimla da stamp paper pen ke chenglo do wasam ko te account do da officially claim ya kam kam sila hai long sila hai ke expenditure na proxy nili bistame tabe room mang ko lalo lapan ke ni lege thebo pute nili picture thai un te labang ke kam se wada jasan ni nu veda kam ne jata claim it la si kadu ko we la hai ching mai sar pen da la hai kam do jat do si ni claim cha la si ala beneficiary masutame uthat lamklar bistame na pina la si ni lege lam da ni yete kare la si ahok pet tan sini ni ningje lo la pen ke ni lege bhek pen la som ke claim am ni takali ni pen ke rat phan ni lai ke chong sip ha ya ta ha pen ni lai rem ke non la son an paina ta ahok kali ni first time la son la lam ke ko sin ni ning ta kon duk duk lo ni di ta pen ni phan yak tan nam ku che ke la ke mi jalo klang dak lo biji pilong claim bang ku bidige BJP long claim bang di ni dige dak municipal board long abo kar dak kama chonda dun bang la silai bang kali dia lam nang koi bang la bang ni man duk long la si next bang ke media thamas me chuning rit lo mane ahok pet pen ring sai ahok pet pen thare pami bang si na ju 90% ni pan si chuning rit lo lepen ni ke ahok lo ladak hamra municipal board long employee pina si ni dapat kopi ma direction na dia tank si ni ke claim nun chalana ni jungjung ni thang the abang ni lahan ke ni cuma ta thela kan claim da claim long le ni asi la chon tumi that news long ke update pon mane that hamren municipal board office mane bonchek kolam labang ke laso ke bonchek joni bangke lage konsin pena holiday ta tu lage ini lachit diwasa holiday tu kok si tumi bangke bonang kok athi bangke lage office arni kali dena kalo langsung ha nili dak hamren long non hamren municipal board long claim bang ku JE claim mong banglo nili dak ki join ke chiklo joni bala konsin ta tumi nili news long theklong lok mane bang update theklong lok join ni mane PMAYU hemlong pine poisa lah kicu ke alam paklang kondet sini lige PMAYU long engineer ta kali lige dak just newly join mane municipal board long kembang ku non ciklo joni mala join kasi nili rat tu mane chuning mane media ini proper information mane investigate kipin pen lasan wrong information kipi bangge nili hin betaning honduk lo lasan bang claim credit sikime kathe nili lahai long kacira dun puta thangka awe nili get nang join miraglang aku la PMAYU tumlai bang engineer kapek asila nili get dak thangka kaci jujun putawe ya tawe nili dak claim ta kimila non si ciklojoni anwet lang asi katok awe phanta chuni milo lasan wrong information bangke media long bangke palik ledet sikime mane before investigate online lang nila lang thik katol lo
Hamren pen Bidiaram Ingleng Karbi Daily News.